Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл күнгө жекшемби авторына прием. Бул чыгарылышта биз сиздерге немец унааларынын 3-чү чыгарылышын тартуулайбыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз жана ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Биз баштадык. Немец унаалар 3-чү чыгарылыш. Golf 3 Жылы 93, объем 1.8, коробка механика, баасы 160 000 сом, расход 8 литр, телефон номер 0702 29 33 62. Mercedes-Benz 124 kuzovdagı. Жылы 94, объем 3.2, баасы $3200, коробка автомат, телефон номер 0502 24 07 86. Расход 12-13 литр. Черный кожаный салон. Салам алейкум байке. Канча болор баасы? 220. Болор баасы 220 000 сом. Passat B5 Plus. Titan дискада, зимний дөңгөлөктөр. Жылы 2004, баасы 300 000 сом, объем 2, коробка автомат, телефон номер 0552 89 96 68. Kança bayke bolor bas kimdiki? Bolor bası 290 000 som. Volkswagen Bora. Жылы 2000, басы $3300, телефон номер 0709 49 09 99. Salonu Audi A6 зимний дөңгөлөктөрдө, жылы 94, объем 2, баасы $3700, коробка механика, телефон номери. Канча байке болор баасы? Баасы болгон баасы $3600. Golf 4. Жылы 2002, пробег 280 000 км, объем 1.6, электропакет, коробка автомат, кондиционер, басы $4600, телефон номер 0703 91 96 95. Salon таза. Братан, açıp koyuyorsan takıp koyun. Bolor bası $4300.
Жылы 99 Mercedes-Benz. Объем 3 коробка автомат. Расход 8 литр дизель. Басы 270 000 сом. TDI. Объем 3. Телефон номер 0509 03 05 22. Nissan Primera. Пробег 210 000 км, жылы 2002, объем 2, басы $3600. Номер 0559 48 49 09. Коробка, вариатор, Tiptronic. Қанша братан болор басы? 3400. $3400 болор басы. Mercedes-Benz. Жылы 2003, пробег 271 000 км. Tiptronic коробка, басы $5900. Номер 0715 47 49. Черный кожаный салон. Golf 3 универсал. Жылы 94, коробка механика, объем 1.8, расход 7.8. Bir kojoyun без вложения, басы $3000. Номер 0700 418 666. Баке, болор басы қанша? Болор басы $2700. BMW капля. Басы $5000. Пробег 207 000 км. Жылы 2003, номер 0783 49 48. Черный кожаный салон. Mercedes-Benz. Жылы 88, басы қанша? Басы 180 000 сом. Коробка механика 5 ступка. Номер 0704 22 67 85. Audi A6. Жылы 99, объем 2.4, басы 165 000 сом. Коробка автомат. Номер телефон 0705 68 78 78. Болар басы қанша байке? 155. Болар басы қанша дедіңіз? 155. 155 000 сом. Volkswagen Golf 4. Zimный дөңгөлөктө. Жылы 2003, коробка механика, объем 1.6. $3400. 0708 57 75 75.
Passat B5 Plus 2001 жылы чыгарылган механика, объем 2, баасы $3300, номер 0702 40 82 10. Mercedes-Benz E-класс. Жылы 94, коробка механика, объем 3.2, расход 12. Шумахер, баасын азыр эсинен сурайбыз. Номер 0702 05 65 05. Баасы канча байке? 5,5. Баасы $5,500. Болор баасы конкреттүү кардар чыкса канчага бересиз? Сүйлөшөбүз таксы. $500 чөспү. Болгон баасы $5000, $500 түшөм дейт.